Existência companhia Telemor e Timor-Leste tinham sanuluona durante a década tinham ganhei foi contribuição bot para desenvolvimento lihu se for serviço sobre Timor-One hamotuk naing atus ida ruanulo. Informação Husi Vice Adjunta Casa Civil Henriquita Maria da Silva, jornalista esta semana koto que Palácio Presidencial Itara Claran. Nyedihan presença Telemor e Timor-Leste hanisan parte ida tu compete ho Timor Telecom nomos Telkomsel. Também agradece a presença Telemor. Vice Adjunta Casa Civil nemos satu parabéns ba aniversário Telemor badala sanulo nebe se mono ya bulan Agosto ne. Ia fatih hanesang CEO Telemor Tran Van Bang dehan atividade nebe halau iha lorong ne hanesan parte ida atu agradece ba cliente sira nebe durante ne apoio na serviço Telemor. We have the front-end will do improvement for the quality of the service. We'll bring more technology, invest more for the 4G, and like to plan for the 5G and broadband connection. I think the government already have the plan for submarine cable and we have to keep action. The second thing, we do more for digital life. Digital life bring more service, modern service, not only on telecommunication, but ICT, for school online, for financial, and for entertainment. And we'll pay more attention for improving the customer experience. Atividade nebe Telemor atu halo to bulan Agosto hari komora existência Telemor e Timor-Leste se hala promoção ba cliente sira evento bot se halau iha lorong ruan resen rua bulan Agosto hanesang lorong nebe Telemor existe. Madalena Horta, Maria Tavares, STL News.